bwega mũrĩthĩri wa Meru TV tukoina mbere kwa twicokagira na ikagitakara twina mbere kwa tukirithaga mara mekĩrĩtwo na makorerwo rangi ndeni ya mangathĩti metu kagitaga kumurika mara mari ndeni ya mangathĩti rukirwe munde ntu ya Jumanne ka Jumatano tu ya Jumatano ntu ya Jumatano ndina ngathĩti ya The Standard gaonjerani yakwa na ngathĩti no ya The Standard ndena yena ngono kathumba twira chithire tukina mbere kwa gikagirwa horito na tukaina mbere kwa tukirugura ngathĩti ino tukama kawaida takawithire kengo tumenya imbi yoyongwa yithiritwe kina mbere kwigwa igikagirwa urito na gukorerwa rangi ndeni ya ngathĩti ino kwithiritwe kwina mantu kathumba tumara megwite makiendereaga anthiguru ni muraithĩria na kogu ingwite megwite makiaragirwa ndeni ya ngathĩti ino rukiri rwa imundi ngathĩti ya The Standard kiongo kinene kana mara makoreretwe rangi ndeni ya ngathĩti ino imantu makonenie na Rose Njeri ukaya kwigwa no ririkana muraithĩria imwari urathie na mbere kwigwa kionanagiria abora thirikari yathie na mbere kwigwa gitumagira mitandao hack ya ina mbere kwigwa gitumagira mitandao gutigira ati mantu mara maingi muno mandu tamakuringa kura mantu mambi mbao tumira na ara mitandao ni na antu batakumenya Njeri athuganagira kuelimisha mwingi bura mantu mathia na mbere kwa makiru thirikari ni atakumenya ati gakwina mbere kwigwa kibikagira uwatini na indi yetere tutiki 20 kumenya iture Njeri rikethero ririku keigwa kaina mbere kwigwa kirekagirwa kana nata wakarika metho monthe maraithite koti kumenya mwerekera wega mbariri ukegwa dikarakariata ikarogono kana ikaratati katuna na karatati gatutano tukaina mbere kwe tukithagira rugono ruru rwa Rose Njeri karatati ni na kama tukaina mbere kwa tukithagira rugono rwa Nancy Macharia ethiritwe aricio wa rwangirwa alimu rwa TSC na ara ethiritwe akirikana na umite ki rwangiru rwa walimu nyuma ya ukarotongoria ni bwa Antonia Mianka o 10 rugono rwo tukaina mbere kwa tukiruthagira karatati ni ga 10 na kamwe karatati ni kariko karatati ya ko tukethia rugono rwa party ethiritwe kina mbere kwa launch mathina magashagwa utego takagita kaingi gatu ina mbere kwa tukigeraga ndeni ya ngathĩti karatati ni gatuire turithira rugono rwa IBC nominees cleared aimed fears of potential bias and political links IBC barabathie na mbere kwa bagitarwa kiri nkema ya IEBC kana nkema ya kurugamithwa na mianka IEBC ibethiritwe bakina mbere kwigwa bakitheragwa ni bunge kagitani kana kwithiritwe kwina kimako kombika bamwe bakaina mbere kwigwa bagituika biased kana bakendagira maybe rutere ruru bakameneria rurarungi na barabange bakirikanaga ibakuringithanwa na siasa ukithungira kamitini ino murithiri wa Meru TV mantu marabati kwigwa ukimenya ati utibatiri ko kendagira rutere nwa ruriku kana ruriku gintu kebiere ukithungira kamitini ino ya kurugamira thura na mianka utibatiri kwigwa uri rutere ni rwa siasa no ruriku nuntu roke we rutere ni ruriku rwa siasa kombika kagita kaithurano gakinya bukaina mbere kwa bukendagira kana ukaina mbere ko kendagira rutere rura withiritwe ukiwata mbaru kuririkana athuro mugwanja abakamiti ino ndugamirithwo na mianka IEBC ibethirite bakina mbere kwa bakitheru kana bayikorwo ni bunge nene na bubwende bwetwo bukiya anyinya nyuma ya kwena imako kana kwena biure bingi bikonene na uruti bwa mugwanja baba muno mantu megene kuringithanwa na siasa kana tongole bana bakonene na siasa muthenya wewe the Justice and Legal Affairs yikenata GLAC yathia na mbere kwigwa giki ya Gaelasters adunge Estafona orethiritwe kina mbere kwa rata mukaririgiti Anjeru Nderito Moses Alutalala Mukwana Mary Karen Sorabi Hassan Nol Hassan Francis Adhiambo Adul na Kinya Fahima Arab Abdallah bethiritwe bakina mbere kwigwa bagituika cleared kana bakina mbere kwa bakitheragwa na utuika indi besa sawa kuina mbere kwa bakithungagira twanyani twago bado kimako kiuragia kana biure bikiuragia kwa karikata ukakwigwa kaba gutumirwa na siasa fulani ukakwigwa ringithanitwe na atongore bana bagi siasa what will happen what is likely to happen
karatati-inĩ gatwĩre ku kaina mbere kũkithagira ndeto ĩno mũrithĩre wa Meru TV. Karatati-inĩ gwaka twĩno gwa tũkwĩthĩria emotions kana kieba kiathie na mbere kwa gĩkĩonekanaga mũthenya wa igũrũ nara kagitani gakunogokia battery ũrathie na mbere kwĩgua kĩũra wa Catholic nara kana ũrawĩjĩkene ta Alois Cheruiyot Bute ũrathie na mbere kwĩgua kĩnogokaguo mũthenya wa kana kĩthikwo mũthenya wa igũrũ nara county ya Nandi. Atongore bagĩciaci bathie na mbere kwa bakĩonanagiria concern yago mũno kĩrĩ kwarĩria mantu makonenie na wagagie bokaria na mantu makonenie na aithuki bara bathie na mbere kwa bakithuka na Territory North Rift na arabethe tubakiuga aithuki baba bo bathie na mbere kwĩgua bakiũragaga battery uyu na nkurukitwo nete magwirana makina mbere kwa makiga wakinyi mutongoro mugongo President William Samoei Ruto akiuga ati akaina mbere kwa gĩakikisha kana gutigira ati akuthi na mbere kwĩgua agichwaga barabathie na mbere kwĩgua bakiũraga battery uyu akaina mbere kwa gichwaga kaumu agagikukia battery uyu ikariku na barabathie na mbere kwa bakimuragaga auga batiegwa bakithiaga free. Karatati-inĩ gatwĩre kena ndeto cionthe mũrithĩria wa Meru TV. Karatati-inĩ gatũthatu kareaga ũguo arakwĩthĩrĩ twende kwĩna staff wrangles SHA recruitment process ya kwĩthĩrĩ kwĩna kuiye ngũkuiye kĩrĩ rwang'iro rwa SHA kagĩta ko recruit staff baba baimbia. Na arakwĩrĩkana ata wrangles continues to distract transition and recruitment process at the newly established SHA with the report indicating growing discontent among some staff. Korerikana kuya no arionekana kumania na aboro tongora bwethe tubukina mbere kwegwa bugichenchagwa kirwang'iro rwa SHA ituranie Masi Mwangangi wenya wegoro nathie na mbere kwegwa agitwika murugamiri munene wa rwang'iro na arendi gukurikana kwina bamwe bama staff ndeni ya SHA ino barabethe tubukina mbere kwegwa batakwenda maugaruruku mama ithe tumakina mbere kwa makionekanaga bamwe ba staff bathiretwo batakwenda mantu bora makuma na mbere kwa makiruthikaga ndeni ya ya SHA ino yithiretwo kithina mbere kwigua ki ndere aga bwega sana wacha bwana. Karatati-inĩ gatuna ndeona ukirikana lawyers activist protest cyber law state is issuing to protect Njeri. Njeri aririkana ata Njeri aririkana ati nethiretwo akithina mbere kwigua akirutha wata akina mbere kwigua kana metho mothe maraithite kuona igamba ria Njeri kaina mbere kwigua rikithikagirwa ata tariki 20 Njeri muthikiri na mũrithĩre wa Meru TV nura athie na mbere kwigua kibumagirie kwariria bora thirikari yithiritwe kina mbere kwigua gitumagira mitandao ya kiindi kurutha mantu mayo kogu igamba riri kaina mbere kwarikithika tariki 20 cia mweri uyu twina una indi gukirikanaga ati mawakili bethiritwo bakina mbere kwa bakibumagirie kengo gutigira ati bakwigua bagiprotect Njeri bwega sana. Karatati-inĩ gatutano kareaga uguo mũrithĩre wa Meru TV. Karatati gatutano ndona kwina advert iriaga na arankuona kwina kinya outrage as web developer faces VAC charge. Kenyans expressed outrage over the arrest and the detention of Rose Njeri, a young software developer and human rights activist who was arraigned in court under vulgar cybercrime charge. Njeri, known for creating a web portal to campaign against the Finance Bill 2025, was arrested on Friday and held in police cell over the external weekend. The Directorate of Criminal Investigation, DCI, learned that a web application hosted automatically generated and sent mass emails to National Assembly Finance Committee email disrupting system. And mwingi nuthiretwo kinambere kwa kiumagiraga ukuthetera Njeri na Njeri nkuona nethiretwo kinambere kwa gitaragirwaga burathie nambere kwa kiwatawa ririkana Njeri no urethiretwo kinambere kwigua
create website mwanya nara kwerekana na thie nambere kwa create website na kwegwa gituma kinya message kithumba tu kire kamiti ya finance bill na ara ndeni ya bunge nene na ara gukwerekana ati email ino cianjerika ciathie nambere kwe weekend distributor kana kiri nambere kwegwa ikirwaga na mutaratara wambi ikirwaga na mutaratara wa uthi nambere bwa bunge eno kawi karatatini ya rutano mreveria wa Meru TV. Karibu director wakwa tema ndekana na mangatheti karatatini gatutha ndetu kareaga gukareareria mantu mutongoro mugongo Ruto's secret Somaliland meeting sparks storm over foreign policy. President William Ruto muthenya wa Jumaramisi meeting with the Somaliland President Ibrahim Ora has once again raised questions about Kenya's foreign policy and diplomatic advice the head of state get. The meeting, which an analyst urges the diplomatic blunder risks straining the already fragile relationship between Kenya and Somaliland, from which Somaliland hopes to break away. Ndionga ya mutongoro mugongo President William Ruto muthenya wa Aramisi na aranthiguruni ya Somali nethiretwo kinambere kwekireta biuri mwanya kagitani kara gukwerekana ikwethiretwo kionekana nthiguruni ya Somalia yena mantu kathumba na indi Kenya kiringithanagua na mauthuku maria makwenderea na nthiguruni ya Somalia na biure bikiuragia bikana bikiumagira kuma kiri barabathi ya nambere kwa bakirutha mantu kana utaramu bu mantu ma siasa bakiuga kombeka ukegua na njira imwe kana irengi Kenya na nthiguruni ya Somalia kaba kwenda kwinambere kwa bakiwatanage kwa rigithirithia ngwataniro yao kana urumo bwago kengo kuthithia nambere mantu maria methetu makinambere kwigwa makienderega ndeni ya nthiguru ino ile chiri na muno ende bire bia bingi bikiuragia kuno ntubo mantu mamethetu makionekana ndoa mbimbi na arorari ka Kenya kwenda utetherekana karatati ni kama uwanja ni advert kuona ile ya umurithiro wa Meru TV karatati ni gatona na kareretie crisis in UDA ndo ile chiri tukinambere kwikionekana na ara UDA na ara tuonete UDA nethe tukinambere kwikionanagiria andwano kana signs cha kwinambere kwina mugaukano na kinyandoa ndeni ya kiama giki kia UDA na bobo ni nyuma ya kuona kuye kana imwe ya miario na ara tuonete Cecily Mbarire urani mukarigitwa kiama giki ethiritwa kinambere kwiwa kwina bamwe batongore ndeni ya thirikari no baba nene bethiritwa batakumwenda kagitani kara kuonekanite akirifa kiri munini wa rais Professor Kithure mwana ora wa Kindiki na ikagitani kara mantu methiritwa makiumagiri turonire erukwa kithinambere kwa kibu magiria na kumeneria mbalile no ntubwa ku miarirethire twakinambere kwa kiorotagiria kiara kelawama kiri thirikari kwogu iwazi tu wazi bila wasiwasi yethire twakinambere kwa kionekanaga ati kwina mugaukano muna ndeni ya kiama giki kia UDA kwina rukuru na rukuonekana takarwa mbirite gukwendeni ya kiama giki kia UDA na ngwetigie mantu mama kainambere kwa makionekanaga mpora karatati niga kenda jumbi bethirite bakinambere kwigwa bakirega proposal kana yandikithiria ama a senator de kuongera chiringi billion 465 Kirima County na ara indi muthenya kana bunge nene yethiritwe kithinambere kwekeragiria mantu mwanya na gitumi kinene in a move that could further delay the release of the fund to the counties MP yesterday led behind the National Assembly leaders of majority Kimani Ichung'wah, who moved a motion to reject the amendment to the Division of Revenue Allocation Bill 2025. This bill is approved by the House and about 4 or 5 billion by the other House has since amended that and proposed that we increase that to about 465 bunge nethiretwe kiria kuongera kigina giki kana ukurukia muswanda uyu wa kuongera kigina kiambe chiriko nenkanwa Kirima County ukinya 465 billion kiugaga ibate kweweri 4 or 5 billion ni cia uthi nambere karatati ni gikubi karia gacagua denied Kasarani permit for the launch of his political party gacagua nethiretwe kinambere kwigua kireo akierua
kibari gya agutumira Ken ya Kasalani kuruguria kiama yake. Nara kiama giki ya DCP kithiritwe kina mbere kwa gikienda indi kana gikienda kurugurua antereche Kasalani. The party is now looking for a private partnership as they claim the government has denied them public amenities to launch the event. Kiama giki kana Gachagua nethiritwe kina mbere kwa kimenagia thirikari akiuga ati nethiritwe kimweragia Ken kia mwingi utumira na arendi bethiritwe kiwe kabagachwa baraba kawatani nabo anto kiumbe na biani kiumbe biraba kainambere kwa baitumagira kengo utigira bakwigwa bakiruthaga event ino yago karatati nige 11 karerete mantuma Macharia steps down from TSC after Dickens Ndagitari Nancy Macharia ethiritwe chief executive officer kirwangiro TSC na ara ethiritwe kithina mbere kwigwa indi kiumarukaga ndeni ya Rwangiro has begun a 1-month terminal leave ahead of a retirement on June 30th 2025 Macharia nethiritwe kithiru mweri umwe kagitani kareterete kuritaya ntariki 30 cia mweri uyu wa ithandatu kuiko manisa Macharia wona thirutha nuguka thirutha akiwatithanagia na retirement yake. The commission has appointed Evelyn Mitei as the acting CEO while the search for permanent replacement commences. In an internal memo dated June 1st, Dr. Macharia expressed gratitude to the TSC community for their support. Macharia nethiritwe kina mbere kwigwa akionaniria gukeno wake na gucokia nkatho nundu bakanya karethiritwe nenkeretwe ndeni ya gutumikira TSC. Evelyn Mitei nwethiritwe kina mbere kwa gitarwa ta muwatiri CEO kiri Rwangiro rwa TSC kagitani kara beterete kwambiria musako wa kumenya no waka inambere kwa kithukagia kanyaga kwina ngono kathomba ndeni ngatheti no muretheria umagaruka kainambere kwigwa ukibonagira MBA kiritwe ulito kwa kurutha kumagaruka ugura ngatheti yaku na ikengo ukainambere kwigwa ukibonagira MBA kiritwe ulito guku ni kwa Meru TV utikathi kuraya no ntingo chokera nyuma kagitate kuraya twigwe tukiendelea na marama kiritwe ulito na ukorwa rangi kiri mangatheti. Good morning. Anuije no aranire no bichichia Meru TV na There FM ukaigwa kuri nonto bote okugweria kumakire programu ire igwetaruone nande no tume maoni yaku gukorokira email yetu iria ni merutvcomplaintcenter@gmail.com kana turingire thimo gukorokira 0114 190 962 Meru TV kionere mwanya. Iboya tuguchokera kaire murithiria wa Meru TV na kagitania kene tuichokera njarani ya kundi na ngatheti ya The Daily Nation ngatheti ya The Daily Nation neo ino nkona hanjarani kinyo ye na mantu kathumba tu ye na ngono kathumba karibu teira tu ina mbere kwe tukirithaga ndeni ya ngatheti ya The Standard na arankona rugono rwa rwethere rugikagirwa uritwaga rugono rwa Macharia ruria Nancy Macharia ruriaga ugu rugono rwa Rose Njeri ruriaga ubado Kinyeru ingono tukaribu watira tu inambere kwegwe tukimurikaga ndeni ya ngatheti irengi maybe tukainambere kwa tuichirithagiria
kwa upana na urefu kidogo kana kwa gukurukira tu atukurukira actually tutire ibere ku upana na urefu atukurukira ntu ikaribu ngono taira twinambere kwigwa tukira ithaga kaire same faces implicated in home buying na tokwirwaga kuririkana in 1820s irugono ruri korwende ingono chetene inankuonaga like the Grogal McGrogal cause of the 1820s in the US. Thousands of Kenyans have lost millions of shillings to rogue land and real estate farms. Kuririkana drove thousands of investors bought poisons bonds and land certificate from McGraw. They later traveled thousands of kilometers to the promised land only to realize that poisons was fabricated. The land they thought they owned turned out to be a swamp infested coast of Central America and the Apaches document. Agoirwo no tururwa McGregor burantu bathie kugura ithaka na arora bagura ithaka bingi sana bakuthi nyuma nyuma ni becokera bethira ithaka biribia thire na mbere kwigubikithiaga na ukwerekana kinya Kenya kwethere kwina scandals taino na ara Kenya baingi bethire tubakina mbere kwigwa bagita mbeca ciao kumane na kugura ithaka ibi bakicoka bakithagira antu bangi no karatati ni gatugana karatati ni gatu irina tuthatu yokari tinda twinu karatati ni gatuna karerete opposition within Ruto Raila clash kurekana President William Ruto and opposition Linda Raila Odinga are increasingly holding different views on matters of public interest, raising concerns about the future of a broad-based government. 3 months after signing his rhetoric part to ease political tension, things do not seem to be rusing. Kuririkana ngwatano ya thirikari ngwatano ya mutongoro mugongo President William Samoei Ruto na mutongoro kiama kia ODM Raila Amolo Odinga baba nithe tukionekana atakayambirite kwigwa kiuni kangaga na onto webwethe tukinambe kwa bwekuyagerwa kirimantu mwanya na arekwerekana kinyantu winkai nyuma ya ngwatanire kwindambere kwekionekanaga Raila nathie nambere kwa kebu magire na kuwa we atiri thirikari niura igutira ati nthiguru ni kuthibwega lakini tika support muno mantu mara thirikari kurutha antu ya mandaraka na arakeni ni Raila Odinga itwonire rais yakina kana baba akina nambere kwa kiuria president gutigira ati kinya wewe na ugire pole athi nambere kwa kiririkana miji ya antu barabathie nambere kwigwa bakiuragagiro maandamanoni majenzi sasa nasema kama serikali shungane na hii watu ipewe kitu kidogo. Sasa sisi kama serikali tunasema ya kwamba sisi tuko kwa serikali. Sasa tunataka kufanya karatati ni tuthambe tukareaga ukategera mantu makoneni na hajumbe barabethe tubakina mbere kwa bakera mantu makona ogaibwa mbesha na ara tukona senators bethe tubakina mbere kwigwa bakiregero yendekithire yagora kuongera mbesha kiri makaunti o karatati ni tuthambe karatati ni kamugwanja kareareria mitei nwethere tubakina mbere kwa kiuge kanya kuwatira tamurugamiri wa TSA nyuma ya Nancy Macharia kuthina mbere kwithi kana kurikia kanya gage ka urutingugi akionekana kuthi leave warira eteretwe gukinyithia mbi kwambiria retire yake tariki 30 mweri wa thanthatu Austin approves Ruto IBC nominees barabathurirwe kurugamira kamiti rugamirira mianka ya IEBC ibethiritwe wakina mbere kwa bagikurukagwa ni bunge rugono rwaro ya karatati ni kamugwanja murithiria karatati ni gatuna na kariaga in state plan to use housing levy cash to construct schools market thirikari yena mubango utigira atembecheira chithe kinambere kwa gitumikaga kire waka nyumba chimagurima kana chimarimani ichiko nambere kwa gitumikaga kire waka machukuru karatati ni gakenda kare akena imbino ni kona uyo ino ni advert karatati ni 10 kare state barred from taking
of Dilemma family lad. Yeah, the Environment and Land Court in Nakuru has issued temporary orders barring the government from taking over 10,000 acres of land belonging to the Lord Dilemma, a family in Naivasha sub-county. In a Honda's Justice Millicent Odeni restrained the Ministry of Land Public Workers Band Development from entering, subdividing, taking positions of alienating or interfering in any way with land that forms part of the Lemea estate. Yeah, mgwetigia nukurikana kithakeke kana mundu uyu wa Delemea ora wa na thina na nteche Naivasha na ara koti thiritwe ikithina mbere kwigua kiuga mundu uyu thirikari tukina mbere kwikithukagia mwanka kambariri na mbere kwarikithikayo kumenya irutero riku ruina haki kiri munda uyu. Karatati nge 11 na advert nkona iri yaga ugu, karatati nge 13 irogono rwa Njeri nkona ruri yaga ugu ni Rose Njeri rwatukurithite ndeni ya ngatheti rengi. Karatati nge 13 ndi Lavington 7th Day Adventist Appreciation for Compassion Dealing Laws and Medical Assistance. Ya kwina iromba riri yaga ugu ino na advert nkauka ndathomeno tukura. Karatati nige 13 na opinion maoni mantu mwanya baba thie nambe kwa bakiandika ndeni ngatheti ino na kwogu wagura ngatheti yaku kainambere kwegua ukibonagira ndeto inu cionthe kumira u karatati ni ga kumira uni mantu makoni na parenting, mantu makumenyera family study is 3 years the ideal gap for child spacing. Obateri nduge kanya kagana hata murithire wa Meru TV ucho mwana maybe mwana wa mbere kengocho wa mwana uyu onge obateri kwegwa kithukagia kagita kagana hata kwina rugono ndene na arora nterechia Migori kedwa tukubetie muno nterechia Migori kwina mukuru fulani every so far na I think 24 and ana 24 na mwekuru wake kararamika kaumirite ki media kuraramika at least kinya thirikari ithi nambere kwekimutethagire kuringana na bora akwewa ana akiugaga ati nyuma yane nkiro mwana au machibitari aya akiwa kuthirie wekiumie kimwe biumia biere mukuru wake na mutubire kaire like ana bake batigene na mieri batigene tuna mweri oyo agichiaro oyo mweri ukiwa kuthira mwana onge mieri ganone mwana onge ende bawatene ogukinya kugeria kuthie ku muntu chindano ira mbiga gwichi mtanawa anti genio ako kugeria ku muntu chindano ira chimtanawa mukuru wake akomenya na thie na mbere kwa gichirutaga au awe atiena thina renda ana na karatati ni akiuragire obati gukithukia kanya kaganata kengo gutigira ati no gutigithania gap ya ana baku ngatheti ino kiuragire mianke 3 yisasawa maybe wana mwana wa mbere wakurukira mianke 3 ugachwa mwana ungi wakurukira mianke 3 ugachwa ungi kuringana na bura ukwenda na kuririkana each gap matters in how siblings relate. The bigger the gap, the more the personality differences. Yeah, kuririkana kuringana na boga atigithania gap ya ana baku ni thia nambere kwegua iki raitha wa muno nontu buthia nambere kwa bukiritha wa muno nontu buro kathingatania na no buke wa maybe we na kagita kawatendega kurera na babu wo uba watene maybe ukigwata uyu ukigiria ugikira na pe uyu ngina kurera uyu ngina kwenda eri uyu ngina kwenda muchere uyu ngina kwenda kirembe uyu ngina matumoma watene monthe ugu mathia nambere kwegua makiringitha na njira imwe kana irengira kini kuririkana mwisho kwa mantu mamonthe buro kainambere kwa kibangaga buro kwenda family yaku yeua ikarakari. Karatati ni gatwiri karatati gatwiri kariagao kiaragiria mantu my man doesn't give me cash, is he stingy man association stingy man association ndikwenda kurinenya nonto chairman wa Stingy Men Association nethire twagitwo muno kwariria ndeto ino mitandaoni
chairman wetu wa Stingy Men Association na thiritwo agitubona muno kwariria ndeto ino mitandao lakini ntubwa concern kambithirwo nkiaragiria ndeto ino at any cost kana na njiremu kana irengi kana bunde bura buka bunde bura bumba kuthugania ndeni ya maisha mama kethirwo wina kanyamu kethirwo wina gantu make sure nukunenkera muntu waku kana nukumenyera muntu waku bwega make sure nukunenkera muntu waku kanyamu na kanyamu gatu kwari mbeca kethirwo wina mbeca nenkera muntu waku mbeca all the same kuririkana mbeca itimataga muno ndeni ya relationship ndeni ya wendo bwendene na wewe gutena mbia na bokebo bado buri ndeni yambi ya relationship kana ndeni ya wendo lakini ukakuwa kwina cio nenkera muntu waku mbeca na ti mbeca mbingi mumenyere make sure na ukarabwega atikegwe na thina no eriko ngatheti ri kwina mware ari agao andikite rugono agao kwina mware ari agao andikite rugono akiuragia atiriri akiuga mtu murume wake ati munenkaga mbeca akauria ri kari Stingy kari mumu na mbeca kari nata na arethiritwo kina mbere kwa gitariria mantu mara maingi nwathia na mbere kwa kiruthagira ari we wengwe na kiugaga nethiritwo akirigaraga kegwo mtu murume yoka atenwa mbi kana mbi yo yethagirwo kiendeleaga mtu murume akwendete agakwa mbeca utikenerwe imuntu nore ukana ore ku mtu murume akwendete agakumenyera na Stingy Men Association turungi amwe tugite mtu nachwembia chiake mware we nubatigwe wena gintu gyaku na wewe nukumenyero nubatirikwa wena gantu gaku tirio nde wetagira muntu murume akunenkera nubatikwa kinya wena gantu tirio nde ukienda gikinu itire muntu murume ukienda gikinu itire muntu murume ukienda gikinu itire muntu murume nubatikwa kinya wena gantu gaku gawikaria kiuka kanyuma wikaria kiuka nuntu inde no yatagira rio nde kunenkerwa muntu murume oyo akanogero but all the same murume na batiri kwewa akimenyera muntu wake kurirwa nenkanira mbeca arokuria wewe tikuriagu menyo nenkanira mbeca nenkanira arokuria arokutu kugitabunge okagitabunge kwina mantu kathoma ndeni ngathiti no murithire wa Meru TV maria mantu makoni na kibiashara na mantu magikathoma mara marendeni ngathiti ino ago mariko kaina mbere ko kigura ngathiti ino no kebonera kogu ibwega no ntu bakoina mbere ko ndeni ya Meru TV gatwina mbere ko tukiwatandirike ningi kiri kureitha mugongo uthiite na mbere tukaguthira bambitani families wa Kimathi rutero arungi ndiona Ramsey na Kinya Winki bonko na vel tero arungi ithiro na kagita kega menyo thikura ingo chokera tu nyuma ya kagita gatari kuraya